Alright, sisakhuluma ngekushintsha. Namuhla sifuna ukukhuluma ekutheni ke sinemakhosikazi thini boss mama sinawo lamandla ekukhona kushintsha umlingano wami. Ngithazana ngibeka mina ngithi kushintsha umlingano wami abe ngilendvo lengajabula kuyibona nayimela pha. Uyabona ukuthi nalabanye baze basho bathi wo Nkosi yami sifuna ukubona umngaki. Ngoba phela kubonakala wena lapha mayehamba lapha le gama lokushintsha kuthi nje isiswati siyasilahla ngamagama yabona lenza ngathi awumamukeli ufuna ukumenza enye into ngesingisi kuthiwa you bringing out the best because ikhona lento right enhle ngalomuntu wakho ohleli naye kodwa ufuna umuntu onekhono lokuyikhipha le yanto le potential le yanto ethi yazi lo muntu angaba into enjengelilanga but idinga umuntu ozokwazi ukuyigubha lento ngendlela ehlakaniphile ngendlela enengqondo right ilungile ngoba sina njengabantu besifazane siphiwe amandla okukhulisa okufukamela okwenza into iphume iyinhle noma kade ingene ingekho yinhle but masuyikhipha iphume ilento enhle ubona abantwana bethu bayakwazi ukunika ingane engasiyona yakho kodwa uyikhulise uyilungise iphume ilento ofuna ukuthi ube yiyona so we are called ama-encouragers ngoba siyakwazi ukuyenza lento iphume ilungile so yakho namhlanje sithi kumuntu wesifazane uyakwazi wena umuntu wesifazane unalo ilungelo uphiwe unawo amandla ukuthi noma uthola umuntu wesilisa obeyangaqondile kahle ngalendlela obufuna ngayo kodwa kunezinto ezithile okwazi ukuzenza ukuthi kuphume lento ekhona kuyena ibonakale abe yilento enhle esifunayo nawe ozokwazi ukujabula nasingenda sibonele nje mayiphulo ukuthi ke mhlawumbe umini wakho nobele sithandwa sakho ukuthi tfoyele sono sithole sigcoka si right kodwa ke uyabona ukuthi ke man uyabona ngalendlela gcoka ngakhona sithandwa sami uthi ke ma stripes la black and white bese athi brugule yellow ngiyabekisa kodwa mina ngakhona ukuthi ngithi ke ngihlanganisele ngithi ke la ma stripes noma black and white sithi nelbrugule black and white uyabona abe afaka kwathi ufaka usileli black angafaki red ihlanganele uyamlungisa and the way uyenza ngakhona awuthi hayi man wena lenda ihambelane nalena uvuka wena ekseni uba besalele bese uyamkhethela sithandwa sami namhlanje ngifuna ugqoke kanje kanti wena uyazi ukuthi uyammeshisela uyamlungisela uyamayinela le hembe lithi uqaqa libe right le blue ubonisa lisharp umlungisela umbekele isethi yakhe because now uyambonisa ukuthi uyamnakekela uyamfuna ukuthi abe muhle kodwa futhi awumhlukumezi mayengavuka athi angilifuni le shirt ngifuna leliyana ungalwi naye thatha lele alifunayo bese ufuna iblue elizomesha like awulwi naye uba nendlela yokumfaka ezintweni uma ngabe uyabona ukuthi akekho kahle ezintweni but criticize because akekho umuntu okwazi ukuphila nomuntu ocriticizewayo if umhleli nawe njalo ngibona amaphutha ngibona amabala then ngeke ngize ngikwazi ukuphila kamnandi nawe so ukhuluma nje uba uthi ke ngani bo shakes bagcoka so ayibo asimcompare awukwazi ukumcompare nabanye abantu abakupha benze njani but uba nendlela ingekho ukuthi umfazi ohlakaniphile elungile uyawakho umuzi wakhe masikhuluma ngokuhlakanipha sikhuluma ngewisdom wangatholakala emhlabeni sikhuluma ngewisdom othi noma uzazi izinto kodwa indlela ohlanganisa ngazo izinto zaziyo iba nomehluko iba separate iba different ilungile kufana nomuntu othenga impahla esitolo esishibhile mara mayiseyihlanganisile leyo mpahla leyo kube ngathi iphuma esitolo esibizayo sikhuluma ngento enjalo ukuthi uthatha into ebengacacile bengabonakala ukuthi yakuphi bese wena ngokuhlakanipha kwakho ophiwe khona onakho ngoba wonke umuntu wesifazane le wisdom engikhuluma naye ngayo lungile uyiphiwe but asakathapi into it marikhona bese uyahlanganisa bese ukhipha lento enhle ebonakalayo siye naku even nakuma finances bangepule mina ngingimake ekhaya ngakhona ukuthi ngilekelele babe in terms of ngoba uthola umnyothi ethi baba kami uyahola kodwa le mali angibona ukuthi phelela kuphi why ungangena umlekelele ube ngilomuntu okhona ekutheni ke ube kwende lokufunako wena umlekelele ngekubudget kule mali la itfola lo uyibona wena ukuthi ke ihamba iyolahleka lungile ngithanda ngoba uyayicacisa ukuthi umlekelela ngokubudget awumlekeleli ngokwenza izinto ebemele zenziwe ubuye awusuki nje uyobhadala ugesi ubhadala amanzi ubhadale indlu ubhadale ne-school fees ubhadale yonke into umuntu wesifazane uhleli nendoda esebenzayo niyayixoxa le ndaba nihlukanisa
niboniselane ukuthi ubani uzokwenza ukuthi ubani uzokwenza ukuthi lo vumile ukuthi uzokwenza lo msebenzi lo akubo umsebenzi wakhe ngilungile into yo bring the best out of a person akusho ukuthi ubena soba starring so wenza yonke into but uyamsiza ukuthi abone ukubaluleka uma ngabe kumele akhokhele ugesi ubaba wangawukhokhela ugesi nawe ugijima uyokhokhela ugesi because ubaba kumele abone ukuthi ukungakhokheli wakhe ugesi bazosicimela so lokuthi ugesi basicimelile kumvuzo ukuthi akakhokhanga then eze neplan njengendoda njengehead njengeleader wena umuntu basokweni bese uyavuma ukuthi namhlanje or for 2 days nezingane zakho nizolala ngekhandlela nizodla isinkwa nama chips because ubaba akakhokhanga ugesi and ubaba kubo yena ogijimayo oyofuna imali la ifuna khona hlanganise ngoba ukuba ubaba ubekazi ngeke abe namandla bemela hlale phansi nawe athathe abe proactive ahlale phansi nayo asisando sami kule nyanga ngizohluleka ngizohlulwa 1 2 3 and 4 ngicela ungisize ngalokho nalokho nisizana but uma bothulile then uyabona ukuthi kusho khona ukuthi akafuni ukuthatha indawo yakhe yokuba yileader yokuba indoda awumenzeli umsebenzi kodwa uyambonisa nje ukuthi isano sami ugesa khokho bese baba yokhokha mabe nemali mayinganamali baba bese nixoxele indaba uma ucinye ugesi akubo yena osokolayo uma bezoyilanda iTV ngoba engakhokhanga ubaba ayilandwe mabazolandwa bosofa ngoba bengakhokhanga abalandwe akusikuthi uyamiyekelela but uba umfundisa ukwazi ukuthi kunezinto empilweni osimasuplane ukuzenza you stick to your plans awuvela uyeke nje leyo iyephi le mali ngoba ngesikhathi sibudget siyibonile ukuthi izoba khona le mali izokwanela so masithi you bringing out the best asisho ukuthi lungile uyamiyekelela ucover amaphutha akhe ucover izinto zakhe but you let him understand ukuthi kunendlela kunendawo kunendima kumele ayidlale and kumele ayidlale yabona umuntu odlele fast umkhwethisane leyo 15 minutes before 12 kumsana Xopho Sive elikwala kwale FM okhumule ukuthi nawe udashayela ku 0137552500 mawuva ukuthi ke lelo sikhuluma ngawo kuyakutsinza bese nje mayipule utheke wena akukho kithi sibomake sisengaka tap into ekseni ke silekelele sikhiphe lokhu khona kubo babele sibobona sibalekelele kodwa ke thine ukhuluma into lebalekile sifuna lokwenda uma angakhoni kwenda ngito wenda musi bese ibe inkinga ngoba manje njengoba wenza ngenhliziyo ebhlungu utshela izwe lonke utshela abantu bakubo utshela abangani bakho ukuthi nale joke ayigqokile ithengwe yimina utshela uzenza starring so I'll keep ubukhona nekhono ubaba analo but uyam expose then uyilahlile lapho ngama sekufanele sibone wena ukuthi wena okhonayo la ekhaya uwena ongcono uwena onemali uwena okwazi ukwenza izinto and uhleli nomuntu osebenzayo onesalary but awumnikanga indawo awumsizanga ukuthi iphume lento ye responsibility within him ngoba unayo lento ye responsibility ngene uzenza umama ngingakho mina sathi mangikhuluma nabantu besifazane ngithi kubona ngiyakucela awusumama walendoda kodwa uyisithandwa sendoda akusumsebenzi wakho ukumfixa akusumsebenzi wakho ukumcorrecta akusumsebenzi wakho ukumlungisa umsebenzi wakho ukumthanda umhloniphe umamukele lento yokufuna ukumcontrola uzombuza yazi lungile ibhlungu njani nambe ngiyenza mngani ulava athi mayephuma ehambela ngithi aqoka ngijacket uzogodola hayibo lento bebe thathile wallet yakho hayibo mdala kumele azi ukuthi makaphuma ufuna le wallet ufuna ngalikhie ufuna le jacket why kumele ngimbuze I have become a mother instead of being a lover now uzogcina eyidididinyana naye sethi awumanga athi bengigodola ngoba ngibuzanga ngejacket bakufana ngabe uyithathele wena ijacket now asibona bomama yingakho noma sithi uzothi susinya uphozo tafula wena inawa ihlapho you're a mother you're becoming a mother musukubeka iglass iphozo kwela ubona kune coaster beka iglass iphozo kwe coaster ayibo you are not a mother. You are not there ukumtshela ukuthi enzeni angenze ini akakwazi ukukhululeka uma enawe ayikho right le nto leyo kumele abe uyazazi into ezi right nezinto ezi wrong but most of the position yokuba uma wakhe ukhohlwa ukuthi uyisithandwa sakhe then sewilahlile umuntu osifazana kunalokunye ke mayipule bathi ke bomake ke basaba mhlambe nje wasise alekelele akushintsha mhlambe indlela umlingani wakhe sithandwa sakhe sibuya ngakhona ngisakhulumela endzabeni mhlambe ukumlungisa ukugcoka babe labalanga sekwentiwa lamakhathi la sona na ushave mhlambe slave benda ngana indlela kube muhle nibuke nje emakhathi lokubathi ke na umshintsha abanye umthatha uyayibona ke lungile ngicela umyekele nalaba khawusa sakhe la ready nalaba bro wakhe behlala bebala hlakalisile ngoba ungamlungisa
Umuntu mayefuna ukuhamba uzohamba konje ngoba wena umthathile namakawosa red nathi singamthatha masifuna ukumthatha lungile so le yona ayisebenzi but mina ngithi kuwena uma ngabe uyamthanda namakawosa red then that is fine but ungahamba usitshela ukuthi yazi lento ehloko ukugqoka lento eyenze njani ngiyamzama then uyinkinga lapho ngoba wena uma kukhona into eyibonayo ukuthi ayijabulisi and asithi mshintshe but zama ukumbonisa ukuthi izinto ziyenziwa kanjani then impilo ingaba ngcono lungile asisho simakhosa red wrong yabona lingile khona into simakhosa red wrong khona lingile into engiyazi abantu basana abayenzayo sele laba abacontrolayo usola ukuthi umuntu indoda ithi yabuya awufuni ihamba uthatha ikhiye uyazifihla uthatha amabhluku akhe wonke wafaka emanzini yabona it's controlling indoda ayikwazi ngiyakhumbula nami bengiyenza ngithatha ikhiye ngiyifake erayisini ngiyifihla lapho bathi ngiyahamba sengiyagijima ngekitchen ngiyazazi ikhiye zekubi zemoto thatha ikhiye zonke zemoto zoyithuka ngiyifake erayisini uyozifuna angazithola ngoba ngiyamcontrola ngifuna ukuthi angahambi because and ngimcontrola ngoba ngisaba ukuthi kungenzeka abona ulongile lengaphandle but I have become a control freak and indoda yami ayisakhululeka ayisakwazi ukuhlala ijabule nami ngoba ayikwazi ukuyala ithanda ukuyakhona ngoba mina sengize ngifuna ukuyilawula ukuthi ayenze izinto ngalendlela efunwa imina umoya omubi nami ngafunda from wona asingawenzi miyeke umuntu akhululeke mayifuna ukuhamba umuntu baby sharp be safe aha makabuya uyabuya azidlulise nayo itolo esishayile ku 0137552500 ukola kwa FM semsakatweni sawubona usiva mnanzi namhla ngomsombuluko Kona kukhona isikhathi uthi so asisowubone bani na lo muntu angafuni sebakufundise izinto takho la sewudomentisa lokho mara ngendlela nichaza ngayo ngathi ngabe balalela ngoba ngathi balithanda lehlelo lamadosa lamaningi nguye ngathi wena lini injabulo ngensi so uyathi ukuthi balithanda balalela kahle laba bafuna ukuthi uthi mfati ngidekile uwenza wena ungangilawuli kanti nawe uyachaza ukuthi ubaba wakho akagcoke kahle afanele nje nawabukile ene vele ungabosho ukuthi bozibani baso ngoba uye uthi ngicela likhabet leso asawulibone kuphi ungena emntini ufuna into angathi uthi ngidombisa ngithi yini ligama lakhe ngikwathi siyabonga elungile bantu bami nibancane mara ngendlela nisinda ngayo hayi thina sibadala siyakhula ukugcina ngendlela nikhuluma ngayo angibone isithando sami mayephula umanzi noma uhlungu etule erani ngamadlela mina asibonge ukhuluma linye iphuzu libalekile mayiphula ngoba ke esikhathini esinyenti balingani bethu kakhulu labanye abathi thatheli letinto kabaluleki kuye kubaleke ibusiness ukuthi ngiyavuka funa imali yeah abantwana badle nemngami adle nami ngiphile kodwa leti into kungilafanulekelele khona wena ngendlela lefanele futhi lehloniphayo ngiyabona ngabula ukuthi ehloniphisayo ngoba longile sibekeliwe ukuthi masimhloniphe ubaba so nendlela engizokhuluma ngayo naye lungile ubaba ngikhuluma ngathi ngidilike esihlahleni nje akubona manje mangikhuluma nawe ngiyathetha mara mangikhuluma nopule ngikhulumela phansi bona ngoba ivoice yami mangikhuluma naye kufanele ngiyigade namagama engiwashoyo lungile kumele ngiwakhethe angeke ngimbize ngesilima ngeke ngimbize into engahlakaniphanga lento eyafeyila ngeke ngibheke izono zakhe ngimtshele zona lungile indlela engikhuluma nayo ngaye ngimbeka ezingeni lokuba yindoda lokuba inhloko yekhaya ubaba wakwami lungile so kufanele ngikwazi ukukhuluma naye ngendlela efanele ngimhloniphe ngimnika indawo yakhe ngingamkhuzi phambi kweingane athi lo babe anonymous lungile mina ngize ngibitwa ngamabhokati bathi ngigcoke amabhokati akutsana mara akashintshi lo mkabi ukuthi ke ngingene angiwadi mina wathi vele watatela ibhokati yes yeah leyakutsala mayiphula siselo munye semsakatweni sawubona ninjani mama siyaphila njani mama lento neyikhulumayo kwamali iyangidla kakhulu yazi hayi ngendlela ingidla ngakhona ngoba ngikhuluma nje mina la endlini bavukile ekuseni bahambile bayisebenzini ugesi bashiye uthi 1.5 yeah khona ukuthi ngiphekele bahlwana ukuthi babuye badle bamba esikoleni akangeni lapho akanankinga akanani
Hey, inzima le topic engikhulayo bomama namhlanje yazi. Ngiyazama kwatheka mara ngendlela kunzima kakhona. Okunye okubuhlungu bomama noma sengiyophesihlokweni. Lela khona endlini yomsebenzi uhlala nomfazi manje unenye intombi la endlini utshela kahle ukuthi hayi akanamsebenzi nathi. Enze lokho akwenzile wenza sure ukuthi mafikile Friday uthenga lokho kudla ukuthi mahamba sa Monday ekuseni uyakuthelisa. Ngibonga kakhulu bengisacela amafoni amama egcineni ma. Alright, wathola sithandwa. Asithathe wena sivale ngawe usunsatweni sawubona. Sawubona. Yebo. Ngibambene usikhumbuzo ukuthi akabe uthanda ukubonga uMapule manje umqondo ngemuhle siyabonga. Ubonga thine isikhumbuzo Mayipula. Lungile ibhlungu indaba kaSisi because now uyabona ukuthi usehleli endaweni la kungasekho mnandi khona. Khona into ezingasekho right. Ngiyajabula ngoba ufuna ama numbers sizokwazi ukuthi simchushise ukuthi siyenze njani isimo masesifana naleso Lungile ngoba uyabona ukuthi indaba yabo seyideep seyilimele kakhulu. Lungile. Into esikhuza Lungile umoya wokumrescue ubaba. Ungamrescue ngendlela engekho right. Lekama lokrescue ukumkhipha ehlazweni okumkhipha ekuboshweni okumkhipha ikhona indlela yokuthi umuntu umsize Lungile manje khona indlela ukuthi umuntu afunde azazi izinto ukuthi izinto zenziwa njani yabona uPule engathenganga inyama ngeke afika demand inyama ngoba uyangazi ukuthi ngihola u50 and ngithengela ingane lokhu nalokhu ngizothatha imali yokuthenga inyama but uma ngizohamba ngiyongena ezikolletini mina ngingene kamashonisa mina ngingene ama credit card mina ngiyofuna imali zokuthenga inyama efunela uPule ayidemandayo ayifunayo then ngithi kuPule ngiyakwazi ukuzama ngiyakwazi ukufuna izinto na uPule uyabona yehlela ngala kumnandi ngizomyeka aphinde ubona into zakhona ziyaqhubeka namhlanje inyama kusasa ugesi ongakhokholanga sometimes ischool fees seyingane ngoba uyakubona ukuthi every time wena uyazama akaboni imphumela Lungile sifunda ngemphumela uma ngazi ukuthi mangile emsebenzini ngizoxoshwa ngizobaletha kusasa no ngizovuka ekseni ngibe right emsebenzini so asif lemphumela yezinto ubaba angazenzi akazibone mara wena mama omsizayo ungalinge uthame ukumephula ukuze azobona ukuthi lento le ayikho right Mayipula ngicela ke sidobuye sibukelekile ngoba kimi uveta lesihlobo lesile sibaleka kakhulu ekutheni ke siboma sisakhuluma nje kakhulu ukuthi we tend to ukuthi sisende umsebenzi lefana ukuthi wendwe ngilobaba ngilobengana wakho and egcineni vela angikazendele lutho ngoba uthi we Lungile masiwenda konke ubhadala school fees wena lokho so mina ngena ngiphansi ngiqoqedandla ngithule ukuthi vele uyathula ngoba wena sonke isikhathi uyangenelela and ugcina usethi kweletini umake ungena useshithe ungakhona uphuma ngoba soluzama ukuthi ke ufuna ukwenza umsebenzi la endlini umsebenzi ongasiwona wakho Lungile angibame mabalaleli lapha ngomhla ka27 lapha yana estadium ngo6 eMbombela ungasali mlaleli kuzobe kumnandi kakhulu yatholakala kule number it's 0766954255 for any counseling sessions as 30 siyalungisa